Porque este soño é necesario para un soño, cando un país se ergue para soñar. Porque a esperanza aloumiña as nosas almas, por iso estamos resoltos para loitar. Camiñaremos coa forza que nos une, Galiza inteira nunha mesma canción. Compartiremos solpores e amenceres, de nos pra nos, que viva a nosa unión. Porque entre nos teremos que facelo, porque de novo debemos comezar. Porque esta matria non atura máis olvido,
Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi benvidas a todos e moi benvidos un luz máis ás 20:45, o horario teórico deste podcast. E aquí estamos, unha semana máis con o Milito que me acompaña. Que tal? Boa noite. Boa noite. Notase que non somos británicos como Carlos de Inglaterra, que a puntualidade non é o noso. Bueno, nada, unha semaninha máis, programa que vai ser divertido, seguro, ainda que veñamos dunha derrota, pero bueno, aí toca facelo, non queda de outra, verdade, Carlos? Que non te vexo ca mesma cara, ademais, hoxe. Porque aparte é o que falábamos ali atrás, non? Que che poñen un partido un sábado ás 3:30 da tarde, horario británico 2:30, que estaba comendo e estaba vendo o partido. Perdes, e son as 4:30 do sábado, que faz o resto do fin de semana? Estás aí mascullando a derrota, pero bueno, é o que hai. Falaremos hoxe deso e da previa do partido do Nástic, co mesmo horario en domingo, que confiemos en que lle demos a volta ao asunto ante un rival que vai ser moi complicado. Tal cual. Exactamente. Xa non fixo falta presentação para Carlos de Inglaterra, e xa el mismo fixo o menudo día, non? Primeiro analizaremos un pouco a derrota en Baracaldo, e despois pasaremos xa a falar do que toca este fin de semana, que toca Nástic en casa este domingo ás 3:30. E nada, pois podemos arrancar, Milito, entonces con esa derrota en Baracaldo, 2-0 o sábado ás 3:30. Sí, nada, podemos darlle rápido para ir sendo dinámicos, que, bueno, despois, non sei se comentaches, temos aí un compañeiro que vai entrar dende Tarragona tamén para analizar a previa do partido. E, bueno, xa o presentaremos despois. Pois nada, partido que bueno, que comezou dunha maneira un tanto atropelada polo Deportivo Arenteiro, por así decirlo, non sei como chamar. Acoso e derribo. Sí, a verdade é que non sei se foi tema de intensidade, que creo que un pouco sí, tema de plantexamento, ao millor, intentar salir en unha maioría de xogadas dende atrás, que, bueno, algo que valoro do Club Deportivo Arenteiro, pero, bueno, está claro que nos primeiros 20-25 minutos, cun equipo, recordemos, repetindo 11 despois da victoria contra o Nástic, pois, que o Baracaldo foi moi superior, o Arenteiro casi non puido dar 2-3 pases seguidos e sacudirse a presión do Baracaldo, que xa tuveron, creo que un par de ocasións moi claras neses minutos ou nos minutos posteriores, que Diego salvou outra vez o equipo nesa primeira parte, que, bueno, que despois sí que o Arenteiro creo que intentou nivelar a balanza, creo que eles afloxaron un pouco, ou por mérito do Arenteiro, que encontrou a fórmula para nivelar un pouco o partido, e no mellor momento, quizáis, do que estaba o Arenteiro, xa con algunha internada de Baselga, con algunhas xogadas pensadas rápidas na salida desa presión do Baracaldo, pois chegou o gol, o primeiro gol do Baracaldo, que, bueno, sí que é certo que lle sentou mal o Arenteiro, que se quedou medio noqueado neses últimos minutos da primeira parte, e que eu penso que onde está a clave do partido é na reanudación do mesmo, con esa ocasión, nese mau a mau de Diego Gómez contra o Nai, o portero do Baracaldo. Creo que non escolle ben, creo que bueno, que se precipita un pouquiño en xa, creo que tiña na cabeza xogada ou pensada esa xogada e gañoulle aí a partida o porteiro do Baracaldo. Despois deso, chega o segundo mazazo, minutos despois, é complicado levantarse deso. Sí que é certo que o Arenteiro tentou na segunda metade, que tuvemos o penalti de Solar, que nos puido meter no partido. Non foi así, evidentemente o penalti para tiralo, o sea, para fallalo hai que tiralo. E bueno, pois a segunda parte creo que foi un querer e non poder. Pero bueno, penso que o Arenteiro nun partido, digamos, por debaixo do seu nivel, ou máis malo que os anteriores,
polo menos a nota positiva é que conseguiu facerlle daño ao Baracaldo, un equipo que recordemos que nos últimos 40 partidos na casa leva solamente 2 perdidos e que penso que, bueno, que ao final as áreas son importantes no fútbol e que penso que outro día non estivemos acertados, quizáis o próximo fin de semana así e estaremos falando de outra cousa. Pois sí, ao final o fútbol son detalles e hai que estar acertados nas áreas, tanto na do equipo rival como na túa propia. O que falábamos aquí, que a salida do Baracaldo era máis ou menos esperable, en base a partidos que se lle viron, en base ao que comentaxe ao final, a racha que traía de 40 partidos seguidos na casa, sendo un equipo que ten unha química máis desenvolvida que o Club Deportivo Arenteiro, porque son xogadores que levan 2 ou 3 anos partindo de ali no equipo, pero que non, a min o que máis me amolou un pouco do partido, máis alá dos erros puntuais que nos penalizaron porque eles estuveron acertados e ainda puderon, o marcador puido ser incluso máis abultado, esa, digamos, que a pesar de máis ou menos intuir como saía o Baracaldo, pois tácticamente non fomos quener de responder a este asedio dos primeiros 15-20 minutos do partido. Penso que máis ou menos decantou a balanza para o Baracaldo. Penso que o Arenteiro é un pouco un principio físico, un principio universal, non? O da morte térmica. Digamos que o desorde vai incrementando, digamos, ao final, pois, tanto vai o cántaro a fonte que ao final acaba rompendo, non? O Arenteiro sí que parece que despois desos 15-20 primeiros minutos foi quen de topar o seu sitio no partido, e o Baracaldo que prácticamente a primeira chegada neste segundo intervalo da primeira parte foi capaz de marcar gol, que eu penso que esta xogada pois non nos faría tanto dano, porque, como dixo Milito, deixounos moi noqueados, se non houbésemos sido sometidos a este asedio do comezo do partido. O volver do descanso penso que foron os mellores minutos de Clube Deportivo Arenteiro, deu 45 ata o segundo gol do Baracaldo, a acción de Diego Gómez, un par ou tres de xogadas trenzadas que estuvemos, pois bueno, non estuvemos acertados de cara ao gol, e despois un erro flagrante. Non che poden marcar un gol neste tipo de categorías nunha acción que comeza nun saque de porta do equipo rival. Tamén é certo que houve unha conxunción de mala sorte, non? Porque hai un rexeite que lle favorece a un xogador que entra, que estábamos falando, Milito llevo antes, en segunda liña con toda a inercia, deixa o solo diante de Diego e ese, pois, marco ateu, non? Pero eso xa, pois, foi parecía que era xa a sentencia, e mira o que é o fútbol, e mira o que é a vida, que se chegábamos a marcar ese penalti, pois o Baracaldo houvese estado bueno, houvese sido outra cousa, quero camisa apretada. Sí, quero ser elegante, non quero entrar nesas cuestións. Así que nada, un partido, pois, digamos, non creo que sexa para esquecer, porque penso que o Arenteiro sí que competiu e non foi barrido por parte do Baracaldo, pero sí que recordo un pouco esos 2-3 primeiros partidos de comezo de tempada, en que o Arenteiro xeraba xogo no centro do campo, pero despois estaba desatinado nas dúas áreas, e nunha categoría tan igualada non te podes permitir este tipo de erros. Pois non sei se será unha derrota útil ou non, pero un toque de atención e bueno, que oye, que eran 3 vitorias seguidas, pero cada fin de semana comezamos de cero, como a quen di. Sí, un pouco a miña opinión, creo que temos... Eche do partido, non, co produtor? Sí, vino. Vale, ves cos deberes feitos, así me gusta. Sí. E nada, creo que a min sorprendeume moitísimo o Baracaldo. Xa comentara a semana pasada, non vira nada do Baracaldo hasta ahora, pero os puntos que ten na clasificación creo que dan boa sinal do rendemento que están sacando, porque creo que no campo, o sea, eu quedei alucinando a intensidade que apretaban, que xogaban, collían o balón e iban como linces para arriba. Creo que
a min dos partidos que vin foi o equipo que máis me gustou, Non é un equipo creativo que bueno, que teña un xogo super bonito de ver, de creativo, como podía ser, por exemplo, o Celta Fortuna o ano pasado, pero un equipo que morde, que un partido aburrido non cho vai dar, ou polo menos o que vin eu. Despois, creo que o Arenteiro saliu un pouco, non sorprendido, pero como creo que lle colleu un pouco de imprevisto ese arranque do Baracaldo, e a partir do minuto 15, máis ou menos, bueno, supo, digamos, contrarrestar un pouco esas cartas, non? Creo que xa foi un partido máis de tú a tú, no que o Baracaldo pois estuvo máis acertado de cara a porta, e o Arenteiro non estuvo, non? Recordo que comentabas antes, xogadas como a de Diego Gómez, que hai prácticamente solo contra o porteiro, bueno, algunha acción nas que o Baracaldo si estuvo acertado de cara a portería e o Arenteiro non. Pouco máis hai que decir, creo que non foi un partido no que se vira excesivamente sobrepasado, pero sí que é certo que a intensidade que aquí se saliu o Baracaldo foi suficiente, eso é acerto, foron suficientes para que levaran eles os 3 puntos. Algo esperado, visto un pouco a clasificación, pero non sei de que vos reídes, non sei se hai algo no chat así goloso. É que iba a decir que está xente brava no chat. Din por aquí, hai un que raro que non este Gonzalo, que solo está cuando se gana. Deberíais de mirar eso. Recadito ao Gonco. No, recadito a Gonco e recadito a min de paso, non daban duro por ti hoy, Carlos, se nota que debes de estar lloviendo aí por donde vives. Veñen fotos, a xente con ganas de ver, ya. Oiche, no, pero recollendo no que dicía Darío, no que dixo Milito e no que creo que tamén suxerín eu. O peor de todo é que me dá a sensación que o Baracaldo tampouco que estuvera especialmente acertado de cara a gol. Tuvo moitas oportunidades, moitos disparos. Incluso antes do penalti noso, que eu estaba pensando, hostia, do 3-0, 2-1, hai unha xogada no que a defensa por flanco dereito, penso que é Jordan ou o central dese lado. Sí, unha xogada que parece Ronaldo, tipo... Sí, unha empanada estratosférica, o tipo sin facer medio regate, plantase na área e logo falla diante de Diego. A parte deso, pois, a mí dá unha sensación que eles tampouco estuveron acertados. O que pasa é que, mira, o primeiro gol deles o que foi, unha falta lateral que parece que peina aí o xogador, non sei se a chega a tocar ou non e tal e cual, e despois o segundo gol, que é unha xogada pois tamén aislada, refiero-me, non é unha acción trenzada. Entón o Baracaldo pois chegou moito, pero non os goles tampouco xogadas de... Estuvo suficientemente acertado como máis que o Arenteiro como para levar os 3 puntos. O Arenteiro tamén fallou bastante, eu creo que esa de Diego diante do porteiro moi clara, que o intenta regatear e lle quita. Sí, a ver, hai momentos, quero decir... É o penalti, obviamente. Eles teñen 2 disparos na primeira parte que Diego fai un paradón sobre todo no primeiro e no segundo, en directo non o vin, pero esa xogada do dianteiro, que non me sale o nome, o marroquí, que tirou así cara a perna esquerda dende fora da área, pois tamén a toca Diego, que pita córner despois o árbitro. Quer decir que bo xogador o dianteiro do Baracaldo. Sí, a verdade é que ao principio sí que nos deu problemas, aínda que despois sí que o contuveron bastante ben. Pero bueno, tampouco penso que o Baracaldo si tivo ocasión, moita presencia en área, pero sí, evidentemente esas dúas que desbota Diego, penso que son máis acerto de Diego que outra cousa, porque, bueno, xa vimos en Balaídos unha acción similar con Tincho, non? Que saca a mau aí abaixo, forte, e a verdade é que está a moi bo nivel o bo do Cancelbeiro Ourensán. E despois sí que me acordo desa que comentas tú na segunda parte, pero a parte destos goles, bueno, sí, son varias ocasións que non nos teñen xenerado en outros partidos. Pero bueno, penso que o momento foron as claves do partido, como o que falades de Diego, para min é un golpe sobre na mesa e un golpe moral salir no minuto, antes de que se cumpla o minuto 1, pois que empates o partido, creo que cambiaría totalmente a película. Non foi así e, bueno, xa sabemos o que comentábamos antes, tampouco me quero reiterar que o fútbol son momentos e, sobre todo, para min, áreas, hoxe en día.
Sí, o timing dos goles tamén. O primeiro foi cando mellor estaba o Arenteiro, na primeira parte cando estaba un pouco recuperando os folgos, pois na segunda parte sales en plan dominando e facendo bo xogo e cometes o primeiro erro e penalízano co gol, pois aí prácticamente se acabou o partido e ainda así, pois mira, si Solar chega a marcar o penalti, pois tiñamos os últimos 10 minutos aí de emoción e de poder chegar a empatar. Entón, pois eso, a min deu unha sensación co Arenteiro, pois competiu, pero digamos, os erros propios, digamos, en área propia en área rival, pois fannos salir de la Cesar de Baleiro. É unha cuestión rápida po tema do penalti, acerto do porteiro do Baracaldo, fallo de Solar, como vedes. Eu penso que está mal tirado, telegrafiou moito o disparo pois iba a un lado, pero tampouco iba moi axustado a media altura que os porteiros sempre suelen... Sí, que son os penaltis que máis lle gusta que... Eso mismo. Sí, eu concordo un pouco neso. Bueno, falaremos despois do tema das notas, pero bueno, creo que sí que tivemos eso, errores de bulto individuais, tanto defensivamente como ofensivamente. Falábamos antes pois mira, na primeira parte esa primeira ocasión que teñen no disparo cruzado que para Diego, pois é unha salida nosa dende a defensa cun mal balón de Jordan que tal si non acerta a controlar e montanos unha contra rápida. Eles presionaban moi arriba e penso que esa é unha das claves que podemos sacar do partido, non? Porque aí xa puderonse haberse adiantado. Credes un pouco que Jardiel pecou non digo de optimismo, pero sí de exceso de confianza, vendo o campo que iba, que apreta, que pon as cousas duras, que sabes como che vais a ir, que estemos moito no tempo xogar, quero decir, a toda costa sacando o balón xogado e non intervir un pouco máis con Diego, quizáis. Sí, a mellor pois tiña que, pois obviamente tú ves cunha idea preconcebida e execútala e se ves que realmente pois o plano está salindo, pois entendo que o mellor un pouco de cintura habería que ter. A miña conclusión é que basicamente o sábado hubo un partido entre un equipo que está moito máis traballado, moito máis desarrollado, Clube Deportivo Arenteiro, que a pesar destas 3 vitorias, pois ainda está buscando a súa identidade. Dicíamos que era un equipo que está formado a partir da defensa e da solidez e todo isto, pero se cometes estes erros tan flagrantes, pois obviamente un equipo tan traballado como Baracaldo vaichos castigar. Eu, pois, retomando o que dis tú, pois non sei realmente se co pouco tempo que levan os nosos xuntos, digamos, o bloque titular agora, pois se realmente tuveron a oportunidade de traballar variacións tácticas para que o adestrador estea suficientemente cómodo como para implantar cambios durante o partido. Entón, non sei. Sí. E ti que opinas, Darío, dese plantamento inicial, mismo 11 que outro día contra Segoviano, hubieras feito algún cambio dos que comentábamos a semana pasada ou como viches ese plantexamento? No, creo que un pouco a raíz do que comentaba ahora Carlos, non creo que ainda é moi temprano como para empezar a revolucionar tanto o equipo e máis se ver 3 vitorias seguidas, creo que non era o momento. E máis cosa en casa, de dentro, cosa en casa, bueno, sempre podes xogar un pouco máis porque, bueno, tes o factor campo que pode axudar, sí, pero eu non o vía un partido. De feito, creo que houvese sido peor, tal e como saliu o Baracaldo, se chegas a cambiar un pouco a combinación, se cadra estábamos aínda un pouco máis, non perdidos, pero non tan acostumbrados, digámoslo así, e aínda podría ser peor, claro. A min gustoume moito o cambio tan rápido sí que na segunda parte, porque ao mellor dándose un pouco de conta desto, de buscar o mellor ser máis directos, mete a Noal super pronto, creo que no minuto, de feito outro día estábamos comentando neso no descanso e dixo aí unha persoa co que estaba vendo o partido que o cambio sería no 55 e Noal por Marquitos e así foi, no 56, 57, unha cousa así. Sí. Non sei se biches que lle deu o dinamismo indicado o equipo. Sí, aparte cando mellor estaba, refiero, el fai o cambio cando o Arenteiro estaba ben plantado no campo, é unha decisión
valiente. Unha decisión que lle saliu ben, por exemplo, o día do Bilbao Athletic, e esta vez, pois, tampouco é que este cambio fora causante do 2-0, non? Pero hai veces que... No, todo o contrario, todo o contrario. Eso non se pode achacar. A proposición era positiva, digamos. Era optimista, era valiente. Pois, despois, obviamente, hai un equipo enfrente. Claro. E o que pasa. Bueno, podemos ir co tema das notas, non? Que che parece, Darío? Iremos. Veña. Vale, veña. Pois aquí o temos as notas da cantina e podemos empezar, pois, non sei, por exemplo, por Carlos, que nos comente un poquinho súas valoracións. Así me gusta. Pois MVP tuve en dudas entre dous xogadores, digamos, outro bo partido de Diego García, que estuvo bastante acertado especialmente na primeira parte, neses primeiros minutos do Baracaldo, pero bueno, ao final optei por David Ferreiro, que penso que foi o que canalizou. Cambiache logo, entonces, non? Non dixen Ferreiro antes. Non sei, creo que non, pero o mellor foi laxus meu, pero bueno. Cando mo pasaches a tarde, porque preparamos... Aquí, ainda que parezca que non, as cousas prepáranse. A mí a chuleta que me pasaron era distinta. Era distinta. O mellor collina é mal, pero dalle para diante. Sí, é certo, dixen outro nome. Bueno, é o mesmo, non? Pero quédome con David Ferreiro porque penso que, é certo que dixen outro nome, que foi o que canalizou un pouco o ataque de Club Deportivo Arenteiro, foi o que habilita a Diego Gómez, que era o nome que dixen antes pola tarde nesa xogada, xogando outra vez por dentro, que xa é unha variación táctica que Jardiel leva utilizando 2 ou 3 partidos, que xa se falou aquí bastante, e despois foi tamén o que forza o penalti, non? Dá má sensación que así na foto grande, pois o maior perigo de Club Deportivo Arenteiro naceu das súas botas no caudal ofensivo, e por eso lle dou o MVP do partido. Para esquecer, por moito que me doa, pois teño que indicar que Javi Obieu no posto de central, non sei se estará tocado ou non, pero non está últimamente sendo non estou vendo o Javi Obieu que vin a temporada pasada. Eu, según sei, non lle pasou nada no cambio, quero dicir, un pouco de molestias, pero polo que me contan, non ten nada, vamos. Hai 2 ou 3 accións no partido do sábado, na que sale, penso eu, que na foto, e non é o primeiro fin de semana, no que ten así un par de pifias ou 3, entón, pois, bueno, non sei se, digamos, constame que Mángel son mellores amigos, xa eran mellores amigos antes de estar aquí en Club Deportivo Arenteiro, entón aí supoño que hai química e tal, pero non sei se realmente eso está influindo, que está xogando con diferentes compañeiros, ao principio con Joao Díaz, agora con Ángel, non sei se, digamos, o ano pasado el na defensa, sin querer desprestixalo, el era máis un segundo espada, e os pesos e os galós levaba o seu compañeiro no eixo. Entón, bueno, é un papel novo que ten que adoptar, que no comezo nos primeiros partidos gustoume máis que neste último mes, e, bueno, desexo que recupere a súa mellor versión. Incordio, pois, os 20 primeiros minutos do Baracaldo foron acoso e derribo, un asedio constante, e despois durante o partido, pois, quedome con... Non sei moi ben como pronunciar o nome deste xogador, sempre me pasa, non? Tú como dirías que é, Milito? A quen? O nome do Incordio, do cuadro... sí, Huidobro, creo que é. Huidobro, non sei. Será Huidobro, supoño, non sei. Centrocampista que leva xa, bueno, pois é un veterano, non, de guerra no Baracaldo, creo que leva 3 ou 4 temporadas, desde terceira federación sendo titular, segunda,
primeira, e penso que gustoume moito o que lle vin o sábado, e penso que un xogador con moito criterio, e que foi capaz de xerar bastante perigo nas accións ofensivas do cuadro local. E despois Romerito, a Jardiel, pois poñendo na balanza as cousas boas que fixo, como por exemplo ese cambio que me pareceu positivo de intentar revolucionar o equipo na segunda parte, poñendo na balanza, pois, digamos, o plantexamento táctico quizás non foi o mellor, e os fallos de concentración que ao final, pois, o entrenador tamén terá a súa parte de culpa, pois, non lle quero dar un suspenso, porque non está no terreo de xogo, pero si un aprobado raspado, un 5. Creo que nas miñas dúas últimas intervencións a Jardiel creo que lle din un 9,5 ou un 10. Dichelle un 10 da última. Sí, tócalle baixar a media, non lle dou o suspenso por, digamos, o beneficio da duda, pero sí que penso que si temos en conta cantos partidos van esta temporada, 6, 7. Pois 7. Seguramente sexa dá má sensación o partido no que o Arenteiro tuvo menos posibilidades de sacar un resultado positivo. Tú crees? Sí. Menos que en Tarazona? Sí, menos que en Tarazona. En Tarazona, ao final, pois o primeiro gol deles é unha acción chorra de todo. Eu estuve ali vendo o partido e, in situ, pois sempre che queda unha imaxe distinta, e o mellor as miñas expectativas eran baixísimas, non o vou negar. Pero sí que me deu a sensación que este partido foi peor que o do Tarazona. Bueno, pois está ben. Darío, que? Peixete pensativo. No, eu teño moi claras notas. Eu teño estas notas. Te das claras. Pero antes de nada vai nos dar as súas notas don Milito. Como che gusta ir de último? Que pase pola palestra. Bueno, eu vou dar rapidiño, que prefiro esquecer a derrota e xa pasar ao próximo. Para min o MVP puxen, hostias, fésemos Llano Simao, certo. A Llano Simao, lateral esquerdo, me parece que sigue progresando, ese poderío físico que mostra en cada partido fai que pola súa banda pasen moi poucas cousas, e despois en ataque vaise soltando pouquiño a pouco. De feito, outro día ten as súas botas no rexeite no penalti errado para meter, e bueno, é un xogador que me está sorprendendo moi para ben. Xa o coñecía, pero non pensaba que poidera a mostrar este nivel xa dun principio nesta nova categoría de primeira ref, que bueno, estaba o ano pasado, pero recordamos que xogou moi pouquiños minutos no que foi o Deportivo. Para esquecer, con todo o dor do meu corazón, pois teño que poñer a Jordan. A verdade que, bueno, leva feito partidos espectaculares este ano, pero penso que outro día a súa banda neses primeiros minutos foi moi atacada, moi sinalada polo adestrador do Baracaldo, que todo o tempo, tanto Pablo Santiago como Oriol, o lateral esquerdo, pois atacaron por aí, entraron e fixeronlle bastante dano. Despois, pois hai que sanar algo tamén un pouquiño nese segundo gol, porque é o xogador que non consigue facer o despexe. E, bueno, partidos malos temos todos, e bueno, compensa sobradamente por todos os vos de que nivel leva feito. Entonces, bueno, creo que outro día estuvo un pouco desatinado. Para min o incordio, pois Pablo Santiago, mesmo Pablo Santiago, o que falábamos fai un momento, extremo esquerdo do Baracaldo, que a verdade que me gustou moito, xa o vin outro día contra o Ourense Club de Fútbol, que consigue aí un gol de falta, outro día pois dá asistencia nese primeiro gol, foi un dolor de por non decir unha palabra fea, todo o partido, exacto, de Moas, e a verdade que é un rapaz que me encantou, e a verdade que hai que seguilo porque a verdade hasta onde pode chegar. E logo o Romerito, pois eu doulle tamén un 5, coincidimos aí na nota, Carlos. A verdade que para min o debe deste partido de Jardiel e da súa escadra técnica, pois son eses primeiros minutos, sobre todo, donde non son capaces de maniatar esa presión do Baracaldo, e de donde
creo que facía falta un pouco máis de dirección técnica, que non dubido que a disen, pero mellor non foi reflexada no campo como debería de ser. Sí que me gustou moito despois a rapidez dos cambios na segunda metade, sobre todo ese de Nor, que foi o primeiro deles, xusto antes do 2-0, hai que decir. E bueno, pois evidentemente un partido que perdes 2-0, pois voulle dar un aprobado, pero bueno, evidentemente a nota vai baixar despois destes últimos 3 partidos. E esas, bueno, son un poquinho as miñas notas. Sí, señor, Milito, sí, señor. Bueno, pois eu, como sempre, vou cambiar un pouquiño, como A ti como a mí me gusta. ir a contraria. A min sí, a min gustame modificar un pouquiño os esquemas, non todo, pero un pouquiño sí. Estou de acordo con o meu amigo Milito No MVP. no MVP, o que pasa que a min gústame, porque escoitei ese término e convénceme, gústame chamalo como Simao. Gústame, porque xa non é o primeiro partido que escollo como MVP. A verdad que me está molando un montón este xogador. Creo que aparte de un xogador que se atreve moito a subir, como dixeches tú, incluso no penalti. Que ten moitísima facilidade, facilidade. Non sei se vos lembrades esa acción na primeira parte que chega hasta 3/4. Sí. Non decide ben, pero a verdade é que moi ben. Sube, pero aparte con decisión, arranca e non... De momento, polo menos, non tuvo problemas, digamos, nas costas, non? Non lle atacaron moito nesas subidas. Supoño que tamén estará ben traballado, non? Que cando ya non sube, pois que lle fagan ben a cobertura na parte de atrás, porque é un xogador que continuamente está atacando a banda. Entonces, pois para min foi ese xogador MVP para esquecer. Tuve moitas dúdas, incluso acabo de cambiar o fai 5 minutos porque iba a poñer outro, pero un xogador podría ser Javi Oviedo, pero bueno, unha de cal outra de area, como hai atrás unha decisión polémica por parte de Milito que foi a miña de poñelo no sitio de para esquecer fai 3 ou 4 partidos, pois esta vez vámolo salvar e vou meter a Jordan neste caso. Sí que me pareceu un partido un pouco floxo comparado cos que estábamos co arranque de tempada, no, de Jordan. Sí, o nivel estaba moi alto. Sí. Tampouco creo que estuvera nadie para destacar. Pensei en meter a Marquitos, pero tampouco me parece que sería xusto, porque segundo partido como titular, creo que era, segundo, terceiro, segundo. Non me pareceu xusto porque estaba un pouco ao nivel do resto. O que pasa que el foi o primeiro en salir, quizáis ese foi un pouco o debe. Non creo que ningún destacara negativamente en exceso. Eu creo que ya había que cambiar un pouco o nombre a este término, o de para esquecer. Dalle aí unha volta logo. Un incordio, déixame que o teño aquí apuntado. Onde está? Aquí está. Vamos. Claro. Tens que ir ao papeliño. Exactamente. Por si te equivocas. Exactamente, para non meter a pata. Aquí temos o dianteiro do que xa falamos antes, o dianteiro marroquí do Baracaldo, que Manuel Sanadi. Exactamente, Manuel Sanadi. O que pasa que non me salía antes o nome, de feito. Sí. Hasta que o puxeche non me salía o nome. Pareceume un incordio porque baixaba, iba á esquerda, iba á dereita. Creo que foi un despliegue físico tremendo do xogador marroquí e, bueno, pois foi un dos xogadores que máis me incordiou durante o partido. E a nota Romerito, a nota do noso entrenador Jardiel, vamos subir un pouquiño os ánimos e vou ser generoso, vamos a meter un 6,5. Caramba. Sí, vamos darlle un 6,5, vamos subir un pouquiño e inflar esa nota, porque sí que é certo que o Arenteiro non saliu moi ben ao terreo de xogo, pero creo que foi máis mérito do Baracaldo que de mérito do Arenteiro. Penso que foi moi valiente no minuto 55, 57, prácticamente 10 minutos da primeira e da segunda parte. Viu co tema non debía estar
conseguindo todo o que lle Sí. gustaba e meteu a nol. Por eso gustoume que fora así de valiente e nada. 6,5 e aprobado, un aprobado. Aprobado ben alto. Vades ter que, por hora que falastes os dous de Simao, que tamén é o chamar Simao que me convence, como comentarista de FEP Televisión, vades me teres que explicar o comentario que acaba de facer Kiko comentarista, perdón, no chat de YouTube. Dicen de Simao que es moi fan de Pablo Motos e del Hormiguero. Lo dudo bastante, a verdade. Non penso que sexa así, a verdade. Están un pouco trolls hoxe aquí a xente. Veñen de derrota, están un pouco trolls, me parece a mí. O máis sorprendente de Simao para min é que tú, alguén, bueno, ainda que vexa moito fútbol, tú ves a constitución física e nunca atinarías a dicir que ese xogador é lateral esquerdo. E aparte non é lateral esquerdo defensivo, lateral esquerdo que se incorporan con moita frecuencia e aparte, ao meu parecer, de forma bastante acertada. É similar a Mendy, pero é bastante mellor que Mendy, por exemplo. Xa te digo así. É dese típico dianteiro que non é moi baixiño, aparte debe de medir xa un 80 ou 80 e pouco, me parece. Simao? É a verdade que sí, un 80. No, ten que medir máis que eso. Non moito máis, non moito máis. Pero según o que leín por aí, ao mellor están equivocados. Pero bueno, bo xogador. De todos modos, vamos pasar a clasificación e pasamos co tema da previa do Nastic. Sí, veña, perfecto. Estamos por aí agardando. Perfecto. Pois pincha aí a clasificación e comenta aí un momento. Aquí temos octavos, seguimos na zona, digamos, cómoda ou noble da clasificación. Ben é certo que van só 7 xornadas que todo está bastante apretado, pero bueno, seguimos aí, oitavo posto, e nada, como podemos ver, Baracaldo, 14 puntazos, entre Leonesa, Cultural Leonesa e Andorra, casi nada, vamos. E nada, agora enfrentámonos este fin de semana o que ocupa o último posto de playoff, o Nastic de Tarragona, 12 puntos. 2 puntiños. Exactamente, a 2 puntiños. E nada, pouco máis que dicir. Non sei se queredes comentar un pouco a clasificación general. Vemos aí equipos como Ourense, 3 puntos de colista. Sí. A mí sorprende a Morevieta un pouco, non? A mí non me sorprende nada. Nada. A min tampouco, e aparte o proxecto ano pasado en segunda xa foi un desastre bastante importante e é moi difícil revertir esa dinámica se non se fai unha inversión acorde. Obviamente, pois, por moito que cobres o canon da Liga de Fútbol Profesional, dá má sensación que o Morevieta pois non fixo os deberes este verao e iso refléjase na clasificación. Sí, dende logo. O Celta tamén sorprende, non? E sobre todo, eu non vi o partido, pero comentaban así por un famoso grupo de WhatsApp ben xa coñecido, que lle estaba pegando un baño. Bueno, é algo por Twitter tamén, por parte de seguidores da Ponferradina, que lle estaban pegando un baño ali en Ponferrada o equipo do noso amigo Javi Rey. Sí, que finalmente conseguiu gañar no 94, pode ser. Sí, no tempo de desconto xa nas últimas empataronlle no 89 ou así, unha cousa así e meteron o 2-1 un pouco parecido ao noso encontro do ano pasado con eles, pero bueno, eles optaron adiantándose. Falando do Ourense que vai de colista por proximidade, cuidado que non o partido do sábado non fose un punto de inflexión. Sí. Con 2-0 nos últimos 10 minutos empatarlle a Unionistas, que ten un equipo para estar na zona nobre da tabla, ten moito mérito. Pero bueno, con corazón máis que con fútbol. Vin o partido inteiro e Unionistas foi moi superior nos outros 83 minutos de partido. Sí, eu vin a parte e pareceume moito mellor Unionistas. Sí. Bueno, pois nada, aí quedamos a 2 puntiños dos postos nobles e por abaixo perdemos un punto, mantemos os 4 de distancia co descenso. Imos a previa, logo. Sí, vamos entonces a previa. Temos aquí un amigo que estará con nós dende Tarragona para falar desa previa deste domingo, recordemos domingo, ás 3:30, no noso templo, no Estadio Municipal de Espiñedo, Club Deportivo Orenteiro, Nastic de Tarragona. Vine a
vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Busco el batec de la terra, de la teva pell amb la meva. La vida que passa a través nostre. Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't, vull mirar-te. No vull imaginar-te, sentir-te. Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Vull amb tu tenir. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat. Pois aquí estamos xa para falar do futuro, do que vai pasar este domingo no novo partido na casa en Espiñedo. Podes introducir tú, Milito, se queres, ao noso gran amigo desde Tarragona que vai estar aquí con nós para falar desta previa. Pois sí, claro que sí. A verdade que, bueno, pois son uns rapaces que fan un podcast sobre o Nasti de Tarragona. Hoxe está con nós un deles. O ano pasado conseguimos pois estar facendo aí tamén no seu podcast unha pequena colaboración no día da previa do partido en Espiñedo. E, bueno, queremos presentar pois a Rafa Larrañaga. Bienvenido, Rafa. Buenas noches. Bueno, para quien nos conozca, supongo que hacéis un poquito así lo mismo que nosotros, ¿no? Seguís con el mismo proyecto este año, ¿no? No sé si tenéis alguna novedad que puedas contar así a gente de allá que os está viendo. Sí, el año pasado acabamos por todo lo alto. Bueno, por todo lo alto, por todo lo bajo también a la vez con el partido de Málaga que fuimos allí a la Rosaleda. Y a partir de aquí, pues un verano descansando, y ahora aún nos está costando un poco engancharnos sobre todo el ritmo de los programas, pero bueno, yo creo que ya a partir de la semana que viene, que entre fiestas y cosas aquí en Tarragona, el verano se alarga un poco y a ver si le empezamos a dar caña, pero sí, la idea es mantener el mismo proyecto este año. Bueno, pois hoxe contamos aquí con Rafa, ¿no? Un poquinho pois para eso, para falar do próximo partido, da previa do partido contra o Nasti de Tarragona, o próximo domingo, 3:30 da tarde, no Espiñedo, e que mellor que Rafa pois para analizarnos o conxunto catalán. Entonces, bueno, Rafa, yo te quería preguntar primero de todo un poco los cambios que ves del Nasti del año pasado al Nasti de este año, mucha cara nueva, mucha baja sensible, ¿no? Como la de Andrea Escudero, como la de también Godoy, que creo que estaba cedido por un equipo de segunda división. Sí. Y bueno, un poco qué nos puedes contar de este Nasti, si se parece mucho al del año pasado y cómo estás viendo este arranque de temporada del conjunto tarraconense. Pues es sorprendentemente diferente. Sí que es verdad que en verano hubo dos bajas muy importantes. Yo creo que todos los héroes del Nasti que estaremos de acuerdo, que fueron las de Nacho y Trigueros en la defensa, que bueno, la defensa del año pasado lo marcaba, sobre todo en la primera vuelta, costaba mucho marcar al Nasti, y la baja se ha notado mucho porque digamos que las llegadas han sido Gorka Pérez del Lugo, que no ha acabado de entrar en el 11, también ha llegado el que ahora está lesionado, por lo que se ha obligado a bajar al central a Óscar Sanz y a reaprovechar a Dufour, que era ese tercer central del año pasado, y en defensa estamos sufriendo un poco más de lo que estábamos acostumbrados el año pasado. Sí que es verdad que a la vez ha llegado Narro, también del Lugo, hemos quitado medio Lugo del año pasado, ha llegado Antoñín, que el año pasado no están acabando de funcionar, y este año con Dani Vidal parece que están funcionando muy bien, sobre todo Narro, que está creando mucho peligro, por lo que estamos viendo un Nasti que le cuesta más defensivamente, pero que
hace un juego bastante más vistoso. Sobre todo, se ha notado mucho en los 2 últimos partidos, porque contra la Real fue un partido muy vistoso, que no estamos acostumbrados tampoco en Tarragona, sobre todo el último año. Y ayer contra... Lugo. que no me acuerdo. Lugo. Contra el Lugo, pues vimos sobre todo una primera parte muy buena y también jugando rápido, haciendo transiciones muy buenas y combinando bastante bien, que se acaba atascando y fue un ladrillo de segunda parte que no salía absolutamente nada. Pero se están viendo cosas que el año pasado no pensamos que veríamos, que es ese juego más combinativo. Por lo que vemos un Dani Vidal que tiene bastantes registros diferentes, se adapta muy bien a los jugadores que tiene. Sí, eso te iba a preguntar un poco. Quizás este año juega un poquito más directo, se vio ayer, sobre todo en esas contras lanzadas, me pareció que estuvo a muy gran nivel Narro, el exjugador del Club Deportivo Lugo, creo que dio las 2 asistencias del equipo. Y también te iba a preguntar por el tema de centrales, no sabía que Leal estaba lesionado, pero sí que es cierto que estuvisteis bailando mucho esa posición, empezó el propio Leal, lo que tú decías, ¿no? Ahora se bajó a Óscar Sanz, a la pareja de centrales, que no encuentra ahí una pareja que se haga del todo fiable y se fortalezca, ¿no? En el tiempo. Y creo que en la segunda parte, en el partido de ayer contra el Lugo, me sorprendió mucho el cambio que hace quitando a Antoñín, que marca uno de los goles, mete a Gorka Pérez, mete un defensa más, y es algo que el año pasado no habituabas ver en el Nastic, o por lo menos de los partidos en los que yo le vi. No sé, creo que es un equipo que está bastante cambiado, no sé qué sensación te dio tras el empate de ayer, ¿no? Que vas ganando 0-2 y que te hagan ese empate así. Hombre, fue un varapalo, yo creo, pero también se vio en los jugadores, porque la plantilla del Nastic este año es bastante corta. Yo la veo bastante corta, sobre todo por eso, por la sanción de Concha, que se pierde un tercio de temporada. Han habido muchas bajas, antes lo decías, Andy Escudero, Godoy, y han llegado pocos jugadores arriba. Y sí que es verdad que se nota mucho más el desgaste físico de los jugadores, que acaban mucho más cansados de los partidos, porque yo me acuerdo, ayer Narro, si visteis un trozo del partido o visteis el partido, a partir del minuto 60 estaba fundido completamente, y hasta los 80 y largos, que no lo cambié por Mar Fernández, que el año pasado, o si tienes a Concha, lo metería rápido, pero claro, esa sanción también te arrastra. Y yo creo que lo que se está notando mucho ya desde las primeras jornadas es el tema del desgaste físico. Sí que es verdad, en defensa, que preguntabas ahora, ha habido muchos cambios y parece que Óscar Sanz, que es buenísimo y que nos encanta a todos, pero se pierde mucha fuerza. O sea, Óscar Sanz en la medular el año pasado fue un escándalo. En defensa, pues pierdas mucho de sus facultades. Dufour ha subido su nivel respecto al año pasado, se le ve más seguro, con confianza, ha jugado más minutos, pero no es lo mismo y ves que las piezas no acaban de encajar. El cambio que dijiste, Gorka Pérez, que sería un 4-3 mucho más claro que Óscar Sanz, que ya lo habíamos visto en algún partido, que cambiaba adelantado a Óscar Sanz y cambiaba un central, pero no sé. La defensa está un poco aún por ver, porque hay muchos jugadores que pueden jugar allí, pero claro, entre lesiones y todo, pues está un poco movido el tema. Bueno, compañeros, aí tedes a Rafa, se queredes preguntarlle algo, tamén Rafa, despois se queres tamén saber algo, ou se queres tú tamén saber algo del Arenteiro, pues sin problema ninguno, y bueno, ahí lo tenéis para preguntarle cositas del Tarragona y un poco de lo que va a ser el partido del domingo. Yo a Rafa tengo que decir que me está sorprendiendo su pesimismo, no pesimismo, pero el análisis que hace del blog en conjunto. Entiendo que lo hace desde una perspectiva distinta a la que tenemos nosotros, claro, como aficionados del Arenteiro, pero yo no he visto mucho al Nastic este año. Lo vi, de hecho lo vi en su única derrota, que fue en la Cesar, en Baracaldo, y fue en el último minuto, en una acción allí desafortunada, pero me da la sensación, viendo así los resultados y todas estas cosas, que es un equipo bastante sólido, y a que a priori viene a Espiñedo, viene a Carballiño este fin de semana con Vitola
de favorito y que pues si es un equipo que ha tenido así numerosas incorporaciones y hay un bloque nuevo, pues me da la sensación de que el comienzo está siendo bastante sólido a pesar de todo. Es verdad, o sea, también venimos de la temporada que venimos y tampoco podemos poner las expectativas a mantener el inicio, porque el inicio que hemos hecho es buen inicio, o sea, lo tengo aquí, son 3 victorias, una derrota solo contra el Baracaldo, que tampoco fue un partido dramático, que de hecho tuvimos ocasiones para ganar y hubo ese gol en el último minuto, pero sí que es verdad que yo creo que nos hace la puñeta sobre todo la temporada que tuvimos el año pasado, porque vemos que defensivamente, que nos gusta mucho ver el equipo sólido y que no sufre, ha perdido un poco, pero también remarcamos esa cosa de arriba que el año pasado, en el primer tramo de temporada, nos costó un poco y en verano y en invierno lo solucionamos con Godoy y sus goles y tal y cual. Y sí que es verdad que esta temporada estamos viendo que los fichajes ofensivos al menos están funcionando, que Antoñín pues es bueno, que Narro pues también lo está haciendo bien por banda. No diría pesimismo, pero sí que es verdad que la memoria es muy mala y a pesar de que no deberíamos, pues se hacen comparaciones con el año pasado, pero que bueno, 12 puntos en 7 partidos, estamos quintos, no es un mal inicio, eso es evidente. No, y aparte que es una categoría muy complicada y que históricamente, bueno, tiene 3 o 4 años, pero si extrapolas un poco a la antigua Segunda B, pues es una categoría muy, muy igualada, que al final, independientemente de tus rendimientos, los otros equipos también van a pinchar muchas tardes y que influye mucho tener un buen rush final de temporada. Se vio, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado con el Deportivo, que empezó muy mal y de hecho tuvo el punto de inflexión viniendo a Carballiño en mediados de diciembre, que sumaron una victoria remontando y a partir de ahí fueron imparables y bueno, es un poco complicado para todos. Y yo ya antes de dejar quedar una pregunta, ¿qué expectativas tienes para este fin de semana en Carballiño y cómo piensas que va a salir el Nastic? Si va a salir a tratar de dominar el partido o por otro lado va a especular un poco atrás y jugar un poco más a la contra. Claro, yo este año no he visto de Primera Federación absolutamente nada más allá del Nastic. O sea, el año pasado sí que intentaba ampliar un poco, pero este año no he podido hasta el momento. Entonces, yo recuerdo el año pasado que nos costó mucho allí porque, sobre todo, me acuerdo, no sé si, supongo que había llovido, porque yo creo que posiblemente. Sí, creo que era Carballiño, que había un frame increíble de Joan Oriol que le costaba un montón avanzar y con los charcos y tal y de esos partidos que realmente tienen encanto por la categoría y tal. Yo creo que deberíamos ir a buscar el partido ofensivamente. O sea, las expectativas son de ganar, evidentemente. Hay que mantenerse arriba y el objetivo del Nastic jornada tras jornada y lo repite a nivel cada jornada. No mirar 2 partidos allá. Hay que ganar el fin de que viene y el fin de que viene, porque el presidente ya marcó desde un principio que el objetivo era ascender como líderes, que ya eso, empezar así con los cambios que hubo, también me parece un poco precipitado tirarse a la piscina como para exigir el liderazgo de la categoría. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y yo creo que deberíamos ganar. El planteamiento, claro, aquí yo os pregunto vosotros, ¿cómo estáis? O sea, el planteamiento del Aventero hasta el momento está siendo más ofensivo, está siendo más defensivo. ¿Cómo estáis jugando? Equilibrado. Dalle, tío. Darío. No. Bueno, sí, Darío. Dale. Sí, no, iba a decir un poco más equilibrado, no ni salió ningún partido, creo, a aguantar atrás en defensa, ni si me tuviera que decantar incluso diría ofensivo. Pues yo creo que el Nastic irá a tomar el balón, no creo que se cierre atrás, la verdad, más que nada porque está sufriendo más, tampoco exageradamente, pero está sufriendo o está disfrutando más cuando hace estas transiciones o incluso cuando tiene el balón que no cuando está defensando durante un montón de rato, que ya lo vimos en el Lugo, que al final de tanto sufrir de un córner te empataron el partido. Yo creo que debería ir a buscar el balón y a buscar sobre todo de inicio los 2 goles como jugaron ayer y a intentar mantener el marcador, que no den la vuelta.
Sí, a mí me sorprendió mucho porque vi el partido entero y vi un inicio del Nasty como un huracán, la verdad, muy serio, llegando y metiendo las ocasiones. Un Narro que estuvo titubeante el año pasado en Lugo, que en Coruña tampoco lo hizo muy bien. Me gustó el otro día, ¿no? Con decisión, da esas 2 asistencias. Pero yo creo que vuelvo a lo mismo y si soy pesado por reincidir, decídmelo, pero creo que a lo mejor eso, la parte de atrás está, ya no digo que no haya jugadores de nivel, que los hay en los Gorka Pérez y compañía, no, pero creo que la baja de Nacho y de Pablo Trigueros se está como que alargando demasiado, ¿no? Y yo creo que tal y lo que quiere hacer Jardiel en Carballiño, que Jardiel en Carballiño es un hombre que ya tiene dicho en multitud de ocasiones que evidentemente hay que hacer las cosas bien y muchas de esas cosas son defensivas. Entonces, yo creo que para que el Nasty pueda conseguir tener esos números que tenía el año pasado, creo que es muy importante, ¿no? Buscar ese binomio en el centro de la defensa. Y no sé si es ahí donde Vidal quizás pueda estar un poco más preocupado por esa parte, sobre todo, y recalco otra vez lo del cambio, ¿no? Que me dio la sensación de que Galante sabe que tiene buenos jugadores como Antoñín, que el año pasado tampoco rindió mucho en Lugo y ya ha empezado con, no sé si 2 o 3 goles. Entonces no sé cómo puede ver eso Dani Vidal en un campo tan complicado como puede ser Aspiñedo, porque aparte recordemos que creo que a lo mejor entre los dos marcaron 7, 8 goles, ¿no? El año pasado. Eso justo te iba a remarcar, que es lo que he dicho al principio, que creo que son las bajas más sensibles que he tenido este año, pero ya no solo defensivamente, que también se está notando, sino en las jugadas a balón parado, que el Nastic no sé cuántos... Es que creo que era una cifra cerca del 50% de los goles de la temporada fueron a balón parado de Nacho Trigueros. Pablo alguno metió, pero sí, básicamente Nacho Trigueros. Y sí que se está notando. Ahora haciendo, sobre todo en estos 2 últimos partidos, 3, volviendo a lo que es en defensa, ayer, si nos paramos a ver defensivamente, Dufour hizo un muy buen partido. Óscar Sanz, a pesar del penalti, que es un penalti clarísimo, que es eso, pues los 2 goles que llegaron pues fueron a balón parado y otro de penalti. No sufrimos excesivamente, no tuvieron ocasiones clarísimas de gol más allá de esas jugadas, pero claro, en balón parado se está sufriendo, yo creo que ofensiva y defensivamente también, porque el año pasado, no sé, pues sacábamos mucho más fácil el balón, el Varo le vio un poco más atento a la salida. Este año está costando un poco más las jugadas a balón parado, tanto ofensivamente como defensivamente. Bueno, no sé si tenéis algo más para preguntarle para Rafa antes de que... Y yo quería, porque mencionaba ahora el balón parado y pensaba que lo iba a enfocar desde un punto de vista defensivo. Quería preguntarle cómo está el Nastic digamos, en defensa de balón parado, porque Jardiel, el entrenador, el míster del Arenteiro, es un entrenador que se toma la pizarra bastante en serio y de hecho muchos de los goles el año pasado en Teruel e incluso esta temporada vienen de acciones a balón parado. Te tendría que mirar cuántos nos han metido esta temporada. A mí me suena de más de uno. Sí que es verdad que recuerdo, es eso que decía, el año pasado Varo se le veía mucho más decidido. Defensivamente está costando un poco más este año. Por lo que estoy viendo, claro, tácticamente tampoco te puedo contar mucho, sí, pero por lo que, la sensación que me da es con mucho más brilles defensivamente. Los porteros del Nastic con Manuel Oliva de entrenador nunca han sido de salir mucho, siempre han sido más de parar que no de salir, Pero sí que estoy viendo como muy flojo el equipo en los balones parados, sobre todo defensivamente. Ofensivamente creo que no hemos metido ninguno aún. Defensivamente también estoy notando que somos un poco más débiles. Pues yo teniendo en cuenta un poco esto que dice el compañero Rafa, y supongo que entendía que en base al análisis de Jardiel y su equipo, no me sorprendería que el Arenteiro saliese el domingo a tener el balón y a proponer. Quizás la derrota en Baracaldo les haya herido en el orgullo, ¿no? Porque es un equipo al final recién ascendido y los jugadores llegaban con mucha confianza, ¿no? Después de 3 victorias seguidas, y yo creo que el comienzo del Baracaldo les pilló un poco a pie cambiado y
non me sorprendería que saliesen un pouco, digamos, encendidos por eso y independientemente del rival que haya delante, ya se ha visto con esta categoría y especialmente jugando como locales, pues se puede ganar cada fin de semana. Vamos a ver, sí que es verdad, perdón, sí que es verdad que el contraste que hubo de Baracaldo al nuevo estadio la semana siguiente con la Real, o sea, el partido contra la Real Sociedad, para mí fue el mejor que hemos hecho esta temporada sin duda, porque no sufrimos en ningún momento, yo creo, recuerdo los minutos finales del partido igual un poco, pero fue una pisonadora, los primeros 70 minutos del partido fue una pisonadora de tener el balón, sí que es verdad. La efectividad pues es la que es, tampoco vamos a pedir que te meta los goles que te mete el Barça de Flick, pero claro, tienes los recursos que tienes y marcarle 2 a la Real con el momento que estaba en ese momento, que creo que eran terceros, pues oye, animó a la gente y se veía la gente contenta. A ver cómo reacciona también, claro, a ver cómo reacciona también la gente de ánimo. Otro partido fuera de casa, veremos después de Espiñedo cómo va la cosa. Bueno, Darío, ¿quieres comentarle algo más a Rafa antes de que lo despidamos? Que algunas preguntas que ya le iba a hacer ya se me adelantó algún Carlitos, compañero. Así que nada, yo antes de despedirlo, yo le voy a pedir que, bueno, que muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros para comentarnos un poquito lo que es el Nastic de Vidal y un poquito cómo ha sido el inicio de este año y bueno, sobre el partido del domingo. Pero también te quiero pedir que te mojes un poco, porque aquí somos muy de mojarnos y que nos des un resultado para el fin de semana. Yo, a ver, no lo había pensado esto aún, ¿eh? Yo, y soy muy malo, pero yo voy a poner un 1-2 para el Nastic. Y si pongo goleadores, pues pondré Antonio y Pablo otra vez, voy a poner. Y para el tiro voy a poner he visto antes que habláis de Simao, pues venga, para adentro. De Jan Simao, bueno, cuidado, Pues nada, comentarte de los delanteros también, bueno, antes de que te vayas, ¿no? Que han empezado bastante bien, porque creo que son los únicos 2 delanteros que tenéis en plantilla, tanto Antoñín como Pablo. Sí, si cuentas, bueno, tenemos a Alex Jiménez que ha llegado este verano, que estuvo en Sestao el año pasado cedido, que ha llegado de la cantera del Villarreal, que la verdad que tampoco está destacando muchísimo, tiene minutos, se le ve con ganas. Ayer falló una clarísima, pero bueno, aún a ver cómo va evolucionando la temporada. Y tenemos a Marc Fernández que está jugando por banda, porque Narro, si no, acabaría en el suelo cada partido. Pero puede jugar delantero, lo hemos visto durante las temporadas que lleva aquí, también está como recurso allí. Yo creo que cuando llegue Concha se va a dar un poco de oxígeno a todo, porque realmente creo que es la pieza clave para que todos tengan más rotación en la temporada. Y otra muy cortita y ya te digo adiós. ¿Crees que el domingo habrá algo de desplazamiento desde tierras tarraconenses a Carballiño? Organizado por el club, seguro, yo creo que seguro que no. Pero igual esos condicionales que van a todos los partidos. Exacto, yo creo, ayer en Lugo hubo... Sí, hubo algo de gente. No te diría 10, pero creo que 5, 6, 7, 8 sí que hubo, porque vi por Twitter que un chaval le dio la camiseta a Marc Fernández porque se la había pedido por Twitter y no sé qué. Así que a ver si también, si hubo dinero para ir a Lugo, a ver si sobró algo para venir a comer el pulpo a Carballiño, ¿no? Exacto. A ver, yo no puedo ir, pero a ver si alguno se animará seguro. Bueno, pues el que venga, bienvenido sea Espiñedo. Así que nada, muchas gracias por todo, Rafa, y nada, no tuviste suerte para el domingo, pero bueno, a partir de ese día toda la suerte del mundo. Nada, muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Gracias, Rafa. Venga, gracias, Rafa, chao. Bueno, pues nada, un placer contar aquí con este rapaz súper majo e que se nota que está aí o día no tema do Nastic. Vamos pasar rapidamente a analizar un pouco máis en concreto, en exclusiva o noso, non? Porque xa creo que está todo dito polo parte do rival.
Podemos nos mollar un pouco co 11, despois dunha derrota, mellor pode haber cambios, poida que non, podemos aí a ver, facer as nosas apostas, non? Pregunta rápida e concisa. Repetimos 11, sí ou non? Eu coido que sí. Pois eu tamén, iba a decir que é o mesmo 11. Tú vas decir que é o mismo 11 de outro Sí, día. eu iba a decir que é o mesmo 11 das últimas 2 xornadas. Eu Vale. penso unha cousa. Penso que igual Jardiel ten en mente outra variante, pois co que falábamos un pouco a semana pasada, non? Entrada de Curro, Pascu de inicio, bueno. Pero creo que tras a derrota, creo que vai repetir 11. Precisamente para non... Porque claro, ahora cambia Marquitos, por exemplo, e meta Pascu e indirectamente señalas a un xogador. A ver, que non é así, non? Pero pódese sentir señalado. Por eso eu creo sinceramente que vai repetir. E máis en casa. Pois eu faría 2 cambios Ojo. respecto ao 11 do outro día. Non por señalar. Exactamente, eu preguntei se creedes que vai repetir e vos cambiaríades vos algo. Eu cambiaría e creo que o vai cambiar, porque Jardiel é un adestrador camaleónico, entonces coido que vai facer algún troco non cambios. Pódese ver aquí o Milito cas ideas bastante claras en menos dun minuto dixo dúas cousas diferentes. Donde dixe digo Diego, pero bueno, no. Eu penso que a defensa vai ser a mesma, en principio, non hai razón para non ser, a non ser que haxa algún problema físico, o porteiro tamén, evidentemente, e penso que no medio creo que vai chegar a hora de darlle a oportunidade a Curro Rivelot. Penso que tal se outro día non fai o seu mellor partido, penso que a tempada é larga e hai que darlle minutos a todos e un pouco de descanso a algúns non nos ven mal, e non é por sinalar, ni moito menos, non? Pero penso que o mellor por merecelo, igual ten unha oportunidade de inicio Curro o domingo. Pois mira, fíjate que si eu anticipaba un cambio, para min era outro. Por a min dá má sensación que Jardiel, outro centrocampista, a min dá má sensación que sí, Solar por calquera outro xogador. Curro o mellor non, porque senón é un doble pivote clásico, puro, moi defensivo, pero dá má sensación... Tiago, quizáis, o mellor. O mellor, dá má sensación que Jardiel é Tarsi Aguada e demais. Aparte é un fichaxe que pediu el, que xa se conocían, porque teñan un pasado en común, é un xogador que está dando bo rendemento. O mellor non foi a súa mellor tarde a do sábado, pero é un xogador que... Para mí que máis que mala tarde estuvo un pouco desaparecido, non lle notei presencia outro día ou peso no partido. Penso que tanto el como o medio do campo en general, nesa primeira parte, se un pouco superado. Pero, bueno, penso que vai repetir 11. Agora ben, se hai un cambio no centro do campo, creo que vai ser outro integrante. E despois outro cambio que creo que vai facer, creo que vai quitar a Marquitos. Tampouco penso que o fixera mal outro día, como dixo Darío. Penso que o mellor o partido non era o máis indicado por como se foi desenrolando, non? Claro, isto, decirlo a todo o pasado, pues está moi fácil, non? Pero penso que o mellor dalle tamén unha oportunidade a Enol. Non sei se o mellor poñendo a Enol de media punta, non sei se poñendo na banda esquerda, non sei se incluso intercambiando bandas, que non creo que o faga con Diego Gómez, pero creo que lle pode dar unha opción no 11, me parece. E va a ser arriba. Pero bueno, se vos decides que non troca, non? Eu creo que non vai trocar. Eu penso que vai ser un pouco a mesma idea. Non sei se será o seu 11 tipo para o resto da tempada, pero sí que me dá a sensación que está cómodo relativamente con estes xogadores. Non creo que globalmente este dando un mal rendemento tampouco. Non, ni moito menos. Eu falo máis de o mellor de... Pois, no exemplo do medio, pois para darlle máis oxígeno, meter outro xogador e darlle descanso a outro, e probar outras cousas, quizáis. Pero máis que nada, eu é que ainda estou metido nas declaracións do postpartido contra a Ponferradina, de que o día de Marquitos chegou, o día de Curro chegará, ainda non chegou, entonces por eso vou un pouco máis por aí, non? Por ese lado, pero
Pero bueno, que non nos extrañaría nada que chego domingo e repita 11 ou faga outra cousa distinta do que estamos falando nós aquí, claro. Veremos. Bueno, Veremos pasamos directamente á parra logo. Sí. Empezo Sí, veña. para darlle dinamismo ao asunto. Creo que levaba 2 ou 3 xornadas anticipando un empate. Pois esta derrota dame optimismo. É un pouco paradóxico, pero penso que o equipo, como lle suxerín antes ao compañero Rafa, penso que o equipo vai salir co orgullo un pouco ferido despois desa derrota. Chegamos cheos de confianza e ven un equipo, digamos, en quitarlle méritos ao Baracaldo, pero un equipo recién ascendido, a fin de contas, embotéllate nos primeiros 20 minutos. Penso que o Arenteiro eso vai no usar como acicate para salir con forza ante o Nástic e anticipo a vitoria, non só unha vitoria, pero unha vitoria cómoda e vou dicir un 2-0, sin sufrir. Sorprendido me hallo. Dame igual que o Nástic sexa un equipo que a priori aspire a cotas superiores ou deixe de aspirar. Espiñedo. Dis dos xogadores que queren salir a reivindicarse e demais, e tú creo que tamén ves cunha espiña aí do partido de Baracaldo. Por como comentas. Non me gustou nada ese comezo de partido e realmente penso que ao final os goles, os erros, derivan dese comezo, non? Do asedio, o equipo ponse nervioso, non? E mentalmente eso xa é moi difícil de revertir cando che marcan, pois inconscientemente tendes a pensar, joder, pois isto ven do comezo, non? De que chegaron xa 3 ou 4 veces, de que tuveron 3 corners en 5 minutos. Hai moita psicoloxía nese comezo do partido. Pois sí, Darío, queres de dar? Un 0. Sigo na miña liña. Un 0. Sí. Bueno. Sí. Creo que vai ser o posto do ano pasado, que se non me equivoco foi un 0-1. Como? O ano pasado, se non me equivoco, foi un 0-1 en Espiñedo. Sí, perdimos 0-1 en Espiñedo. A tortilla, que xa está moi feita por un lado. Pois eu vou dicir 1-1. Non me fío nada deste Nástic. Pero bueno, un puntiño. Mentre se chegou un empate justo. Tamén pode ser actuación. Invertimos os roles aquí. Bueno, pois nada, pois queda un pouco dito. Eso, partido que será o domingo, recordemos, ás 3:30 da tarde en Espiñedo. E nada, ese 8ª xornada de Liga e que habrá que intentar sacar os 3 puntos e seguir aí nesa zona cómoda, incluso mirando un pouco hacia arriba, non? Sí, exactamente. Quen os pillara esos 13 puntiños o lunes que ven xa. Bueno, así que nada, comentar que tamén o equipo non adesta hasta o mércores, non? Dironlle aí libre hasta o mércores. Agardemos que cheguen cas pilas recargadas, que seguro que lle vai ser bo para salir como queren Carlos que salga o equipo o domingo. Home, eu parto da base de que obviamente hai millores plantillas de Club Deportivo Arenteiro, porque hai equipos que teñen máis recursos económicos e máis, digamos, cousas, pero que sí que me costa de dixerir un pouco é que saben con máis ganas que nós a xogar. Eso sí que... Por iso ten que ser a nosa seña de identidade. Estou de acordo, Carlos, estou de acordo. Bueno, pois nada, queda dito entonces é feita previa contra o Nástic. Exactamente. Pois entonces pasamos, se vos parece, esa última parte, esa tanto nos gusta, esa sección novas. Voltamos da viaxe ao país dos ananos, entre verbas baleiras, entre tanto mercenario, executo brincadeiras neste día dos enganos. Poña a vista no futuro, pero lembrame o pasado que eres caldo de 7 cuncas neste track, golpeando no meu peito coa enerxía dun all black que non era capaz de manter a mente limpa, de rachar con ese estigma que nos quere calar. Unha noite no muiño non é
jornada da la Pois vega. aquí estamos brevemente para rematar xa o programa como cada semana, charlar un pouquiño nesta sección novas. Pois sí, vai ser unha sección bastante breve a de hoxe, non hai así grandes novedades. Non hai moitas novas. Exacto, non hai moitas novas, por así decirlo. Espéranse que as poida haber, o mellor, ao largo da semana hai algunha nova, pero bueno, xa vos iremos informando. En caso da vela, que xa vos vexo saltar. Nada, comentar, non? Resultado do Arenteiro B por aí. Creo que xa iban na cuarta ou quinta xornada de Liga, ahora de memoria non me lembro, pero creo que a cuarta, me parece, se non recordo mal. Partido na casa contra Milagrosa, último clasificado contra penúltimo, 1-1. Eu fun ver o partido, a verdade que gustoume bastante o Arenteiro B, fixo bo partido, adiantouse, que foi o importante, que me parece que eso quitoulle nervios o equipo, e o Celta Camila Grosa despois insistiu, empatou, incluso o porteiro do Arenteiro B, Óscar Ferradás, tivo boas intervencións aí e salvou o seu equipo. Entonces, bueno, empate xusto, por así decirlo, máis o meu punto de vista, que fai que o Arenteiro se manteña nesa penúltima posición e nada, a seguir pelexando nesa dura categoría que parece ser a primeira Fútbol Grupo 6 de Pontevedra. Espera, Milito, antes de que sigas teño dúas puntualizacións. Primeiro, non hai cousa nin de hai medio ano que desde este podcast, se mal non recordo, se fixo unha pequena campaña para que Óscar Ferradás xogase de titular en Riazor. Sí, eu sei moita xente que o pedía, Segundo, quería preguntarche pola afluencia de público a Uceira. Que tal? Moveuse a xente? Menos co anterior partido na casa do que fora eu. Non no último que xogaron co Tide, que se non puiden ir, que iba de camiño a Ponferrada, de feito, ese día. Pero respecto a outro, o primeiro día, sí que había menos xente. Que foi o domingo ás 4? Domingo ás 4 da tarde. Ainda así había xente, a grada da Uceira, que pequeniña, estaba copada, así que había, ao mellor, pois uns 10, 15 desplazados de Lugo, que son me comentaron, era de Lugo este equipo, que non entendo moi ben que fai en Lugo, non sei se me zolearon ou non me zolearon, pero isto foi causado... Pero como vai ser o Lugo? Tíxome, eu entendo que non, espero que non, que sexa... É que non sei, non o contexei despois, pero estaba convencido que a non ser que fora unha situación similar a do Arenteiro, que se ao mellor que este preto... É de Lugo. Ves, é de Lugo, Milagrosa, non? Bueno, pois entonces estaba ben informado. E nada, supoño que sería outro caso similar ao Arenteiro, algún equipo que renunciou á plaza e entrou este equipo por el, pista, non? Pouco máis que comentar. Que che diría? Pois o mellor... Pois sí. De feito, o nombre é curioso, Sociedad Cultural Deportiva Milagrosa. Sí. Tal cual. Non sei, que podería haber entre 75 80 seareiros por aí, a grosso modo. Crees que esa baixada da afluencia pudo verse afectada por o transcurso do partido do outro equipo galego? Prácticamente as mesmas horas. Non o sei, a verdade, sinceramente, non creo. Non creo porque acababa unha, ademais empezaba outra, así que... Bueno, pero sempre hai un pequeno impasse aí de tempo. Sí que é certo que moita piña non vin por Uceira. Quen estaba ao meu lado da piña non era, xa cho digo eu. Eso. Podes dicir con quen viches o partido. Sí, co gran famoso de Doc. O gran tuiteiro que debutou... Efectivamente, que finalmente decidiu salir á palestra. Sí, que xa podemos pasar entonces ao seguinte tema, que é o debut de Doc na radio local do Carballiño, non? Debut de Doc, que teño que dicir aquí que non o contei, pero podería haberlo feito, as mencións incesantes a Fran Justo. Eu non sei se lle fallaba o subconsciente ou non. A min constame, di unhas cousas polo grupo de WhatsApp, e despois, cando lle poñen un micro de diante, mencións moi continuas ao ex adestrador de Club Deportivo Arenteiro.
Empezou con un pouco de nervios, pero despois foise soltando, pero sí que Sí, foi moi soltos. comedido, non po que de Doc en Porque, na, pero na, gustoume a intervención e notouse que el co paso dos minutos tamén se iba soltando as cadenas, pouco a pouco. colleulle gusto, non o descartes ver en Podemos abrir próximos unha programas. ventanilla nas redes sociais a ver que opina a xente sobre o debut. Sí, podemos poñela, podemos aí. Sí, señor. E bueno, outro A mí gustoume, tema. teño que darlle os meus parabéns tamén desde aquí que escoitei, que non poden estar en directo, pero escoitei no despois en diferido En na diferido. páxina da SER e gustoume a intervención de Doc. Segundo programa de máis audiencia de toda a historia da corta dos Ser Deportivos dende que empezamos, despois da entrevista a Raúl Jardiel. En segundo lugar, eso son datos, Bueno. Quizáis porque son os dous únicos programas aos que non fun, datos tamén. Pois pode ser, fai no mirar, cuidado, fai no mirar. Bota contas. Bueno, outro tema da tienda, non? Que parece que xa colle forma, non? Xa se ven ali na rúa principal xa acondicionada, cos seus maniquís, o seu pantalón, a súa camisetiña ali no escaparate, parece que eso vai para diante, non? Tes por aí unha eso foto parece. Aparte non sei se foi polo debut de The Dog na cadena SER ou outra cousa, pero bueno, parece que hubo un pequeno guiño con esa máscara, non? Sí, teño que admitir que pensaba que a máscara era un edit. Era posta con Photoshop inicialmente. No, para nada. Pero hoxe pasoume outra vez, non sei se vistes a foto que se veu a moza ou a muller, non sei se están casados, de Xavi Hernández, o ex-adestrador do Barça. Sí, me deu a sensación de que era unha foto editada. Hoxe tiña ollo, digamos, engañábame fácil a xente hoxe. Pero sí, moi boa decoración do Samaín, imagino, na tenda de Club Deportivo Arenteiro. Imos con tempo, iso sí, que ainda quedan máis de 3 anos. Aí están os percheiros, non? Cas distintas tallas de camiseta. E, bueno, esperemos que pouquinho a pouco se vayan chendo un pouco máis de diferentes produtos, non? Que tipos de produtos che gustarían ver na tenda, Milito? Sudaderas, non sei, chubasqueiros. A min que me guarden unha camisola que deste ano gusta moito, xa desde o día que a presentaron. A min cada vez me gusta máis, cada vez que a vexo gustame máis. Oye, non sei se fijaste vos na pose así macarrilla que ten que lle puxeron aí o noso amigo maniquí ca máscara. Sí, como se estuvera desenfundando as pistolas. Sí, tal cual. Recórdame unha celebración de Vítor Gallego nun derbi en terceira, un Arenteiro 0, Puente Ourense 1, que marcara Vítor Gallego, sendo ex de Club Deportivo Arenteiro, decidiu que era unha boa idea celebrar o gol sacando as pistoliñas. Ese partido puido ser que fose fai 7 ou 8 anos e ainda teño o gol... En terceiro ou en preferente? En terceira. Teño o gol grabado a ese momento vive na miña cabeza sen pagar aluguer. Pois un grande, o señor Víctor Gallego. Teño o placer de coñecelo personalmente, é un fenómeno, Sí, señor. Aquel día a min cabroume como unha mona con aquel gol e que a celebración... Ti tes ese, eu teño a Pablo Rey na cabeza. Oiches. Sí, Bueno, pois eso. Aí está, que se vaya enchendo un poquinho máis a tenda, non? Que é o que queremos todos. Eso mesmo. Exactamente. E para rematar, antes de despedir, conta aí o último, Darío. Sí, podo contar que para a semana xogamos na capital da provincia na seguinte semana. No, para a semana. No, 15 días. Bueno, o sea, na seguinte, esta jornada non, evidentemente que era do Nástic, a seguinte xornada, o próximo partido fora da casa é o partido de o derbi en Ourense, que está buscando aquí a chuleta para comentarlo, sí. Sí, e nada, comentar que vai haber autobuses para
para ir a Ourense. Xa teño aquí. Que sairán, teño aquí a chuleta, sairán da Veracruz o mismo día do partido, recordemos, domingo 20 de outubro. Sairán da Grese de Veracruz ás 4 da tarde, perdón, ás 16 horas. O partido é ás 7:30 en Ourense. O autobús pois voltará a Carballiño a rematar o partido. O precio do autobús son 12 euros por persona, 10 euros para os socios e socias de Tropas de Flores. Nada, simplemente que hai plazas limitadas e que, como sempre, pódense reservar pois, ou no Café Bar Paco, ou no Comercio do Camilo ou no Mundolar, na tenda Mundolar. Así que, pois nada, queda aí esa información, que son, nada, pois, eso, para quen non queira levar coche ou non pode levar coche ou non ten coche, para desplazarse a Ourense, pois nada, esa alternativa que son os buses que organiza Ficción Verde. Encántame que te refiras a buses en plural. Gústame. O vayase así. Hai que ser positivos, hai que ter ambición. Bueno, Así pois que non sei nada, se tedes moito pois máis aquí que comentar. Eu non. Carliños, algo máis que comentar? A verdade é que non, fixemos o análisis da derrota, a previa, no meu caso, e no de Darío, optimista do Nástic. Aquí poñoche contra o paredón Milito, e voute sinalar daqui nunha semana de que non confiabas, porque eu son absolutamente confiante. Comentamos a gran decoración de Samaín que puxeron na tendiña. A ver se me guardan unha camisetiña aí para cando vaya pola casa polo Nadal, que vou unha puñerata para dormir. Sí, señor, a verdade é que eu xa che digo, canto máis vexo a camiseta, máis me gusta. A verdade é que o detalle ese dos cuadrados en pico mólame bastante. Pois nada, Darío, tocará despedir. Pois nada, vémonos entonces todo domingo, verémonos nós, e moita xente da que nos escoita verémonos ali para botar uns contos en Espiñedo e de paso vemos un partido de fútbol. E nada, así que domingo 3:30 da tarde, hai que comer cedo o domingo para estar ali en Espiñedo en fila e conseguir esos 3 puntos que nos van vir de maravilla para seguir escalando na clasificación, e que nos vemos tamén o lunes 20:45 donde Milito. Na cantina. Gracias. Hasta logo.